ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kalong ka kabapendiaw bat kabapensngausi hadu kata-kata yikinong tre yeng brio kibaju im kamay jakpo da kabalik berlakin nong sya yeng brio ban pendam ya kajingdon kam jong ka yeng kasem hapadeng kajingban kajingduk bat kajingkerdu. Ka Vice President jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union ka kong Albina nong klau ha kajing krem kala pathai kubor kala itu bawat la ka union kala pha labun tili kidor khas nadu kisnam ar hazar khat ar ter syaka sarkar bakan ajing itu yakikam ka bakitrei hendrei kini kijing dawa ki shusa kut tang haki almari jong ka sarkar jela klem na pentri kam satya ha pedeng kini ki khat ar snem kijing dawa Karkung majing itu jong ka kong nong klau kinong tre yeng brio na lor ba kidi kinthei gi odor bela ka batat na lor kata ki haban tre kam bun kenta hak shisngi bat na lor kata wat ki tra yeng ki khateno ya ka bainong haba ki pep tre haba ki pang ki shitam bat na lor ba ki im ya ka jing im ka basin lar bat ka badung Ni ko ki sen jong ka ki ba nong bela ki ba tre yeng brio na ko ka posha ko we ni la ju pelong yang di conference hakaba ni la ju haka katengi jong ka movement hamni nga long kong Vice President jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union de bangin po pa polisian ba ya ka kam ka jongi ka bangi tre yin brio ba ka sarkar kan itu no yagi kung ko na kijat kam namar ki pa pun na kilu ka thei hamni hapo social jongi diki hajar ki long kemi ki ba yamda ka kam ka tre yin brio haka ba kitendap ya kaya kasem ka jongki ha ka jing ka jongki ka baki pentelon ka bamala kasi te ni buah khama jong sarkar ke ba punsin ni la ju ka pa ya kani ka jing dawa ba kan itu ya kam ka jongi khna video ya kita kila jiada la ba kan thau ya ka ai na ka banta kita kinong praying brim ba nyinduk dan kan yang tara jing itu paling khamtam ya ha ka ba dan ni don ha ka ai kamon Ladang mimi na ye mangin tre shati hui pat ki yeng brio bangin dan na ta kajing shingan wala kan long shinong ne shaba jong shinong te kajing dan kam ka jongi ka long ba ha bangin dan ki jaka tre ne ki jaka ta ka jongi ka mon ke ka bangi chule kajing tre jongi ki ba tre bela yeng brio ho oi ka sarkar kala akan thuk yengi hapo ka ten jong ki le bo henre kabang ko akan kerana ni kalau ni kajing tre kajongi ki patre yung brio kamlong ko ki jing tre ki ba ko ki construction workers ki ba ni tre hapo ki jing ki pai ba mo hapo ba i le kakam kajungi kalau syagian jong kajing khang ka ba kham te ham tu hapo ke ka ba kanja ka ba kam jungi nimla bantio te nakta kadang ni dan kam yang kata security kaba undan kata kajinya da bakarpam nak banta jungi ki batre yung brio te pun sien hiru ngila ju somit lu ya kini ki memerundam aman bada di conference nak banta kini ki mat jindawa ki jungi nak sarkar bat hadu kat mata ni pat ju so ya kata ka jubab ne kano ka jing jubab nak sarkar ka bangi yo so ba kan poi ke ka jing sha phone po ka office ka movement ka jungi ba na kalian sarkar makan don kudo kacing kecil kan nak mentak kam kajongi te bon hi ba hapo shilong ni te hitagi bangi tre yung brio komon bangi petrol ni ga kasam kajongi ni ma chipun kicing e ha ga kasam kajongi ba kham tam e ki ba bon hi na ki nonggala ni de ki bamnan ki bamstan te ni hapat em komon ya kani kam ka bangi tre ni shimbe ba kani kam ka bangi pen he un san ki kajongi ni kamay mala kasi kamar hakapang mula na hakajing puli te lada kasyukot be tang hapunta na ni tenhe pansan ki khon ka babon ka jindawa ba khamtam ya ka pathe mata ka barem ka ba bon sien na ko ko posha ko we ki marban ki mati ru ki kio te ka babon sini ka pendona penduk lenti ki khamtam ni oi ya kata na kalian jago movement ni la bu ya kita ki minimum wage ru nila ada wage ka mo nila puni yang kita kidor baterai hoi ki papun lagi member ki jongi nila yo ka kun ka dor nila bu enre
Salansar kiba pun pada kidan kiba ngimpat yo iru ya kidor kiba ngilabo katkum ka union. Te nalan kata ru ngilaju kerpat ya sarkar bahkan bu ya kata kador ka bayaring kat kena mengila ban im lang kum ba im lang kiwe kiba tre mengila ban pendak bayi kesam ingrai harukan mentaru ka perlo ya union bahan ka untai pansi hiba ngila pemihi ya kador ban tre ba kakum kacing terai kakum hikam menitrai tar pakin ai no ini kata kala cingada ba kan aru yang taki legal lagi social lagi medical protection ba kum juru ba kan long kan ya da compulsory registration wa lada hapo ka bekhalaya ka jungi lada ngila bawa ko kinong tri ninya daga registration komod nama boleh hapok movement mentar kadang-kadang tunggu lai jangut kibala register hapok movement hidre kipa pun kibarang siapa juga di movement dan ikwa kan dia aware ba pun kipa training permite watang haki kini kisnam kibala ada bro kisna kipa juya bandai kon survey na koi kacaka shakoweru kidang lap kipa pun ba kipa training perkumani Demi dapat kembali si tang nakaliang sarkar kala akan le ya kata compulsory registration kila menumlang yaki dong train ber hakawai syatri joko union le si nama blek ba nismo kunci pun bakadon kali government nama ling ba juga kali government kalau kung kasur nak penta jungi kibat train ber bangin pen bangin pen syai kajin ka bangi kendo hakajin jakatre jakata bakakam kajungi ka bangman kasih de nak kata haba ni keren dia kata ni ba dia sebangi patre yang perlu ngilakan nak kata jing kata ka movement ni long itam kum kinong dawa ma hidre ni dan kata ka nak movement ni yo ya kata ka phang ka ni dan ya ka training di ba ai ji ka ini ba le se kum kita ki member ki bangila register ya lagi kum kita ni long training brio bangila bangile tre hayi ki brio daka akor ke pulang kaktian ke thalian war hakariam ka bai ka jungi bat nakaliam joko movement ni jiyo ki training ha kumno ba ngila bangin train ya lagi ha ka bangin pet ye ki ba pang ki ba shitong ngila ba sumari ki bala tunan bat ngedi ban sumari ki kilongre te haba dakum ka haka bai kalian ha bangi bakhat bakini ki kam kiba mangi hinana yeng nimi bangin le no senyang syaki bai pati yumreu haka ba umde pakate tang yang tu yeng jong kitrai ki bangi tre himre kalau bangi ka haka bai kapari jong kari poro ko bai namalada nimdan le se nimdan ki bre ki batre yumreu ko mangi kamu itu kitra bangi le tre ru tharai kino mongyo ya kata bor bakini bakiru kini tenda ya kakam ka bakini ban haka jin ka jong ki kumbai la ong ajar bahkan ni ngasihi bagi we setiap rung ilang pelong ya kini gajo program apa ni pesno siang sarkar bahkan ni ga ya kini ga election ka banwan kini election MP ba ni kemen ru ba ni dam hiru ka jing kemen bahkan ni ka sarkar ka banwan ban sensya kan siam ya kini ga ka jing kerpa ka jungi bahkan itu ro ini kum kibai ki batre yang brio kum kawai na kakam tang ini kita hijin dawa jelang tapun stem ni layak tambah ni pat yo cuba EUM nakaliang jong kasarkar kan nama kalau ni nama nyibut dia dia kata tambah la tet di bagi bahan kam de ka besok bangin le kan do ni hadon kata ka appointment ka babian kelam ka appointment ini yo le kan do iki Nas mention sinapa au banai chu mengida ke conference nani lu nilai ini Soviet nilai dalam asumsi ba ya ICM ni yo bani dulu nilai nilai yo ban Soviet betan haki HIPA joni dai mereka buat la nyok apa banai nta ya kani biar kasihan ka ba ni wan biar nilai dalam conference ni sutu ba lesi la da wai ala ti mimla nilai suki ni nang yai shidai ban ni kani ka jaga pa joni ba hadu ba sarkar kan semua ben kata hi ka thong ka jumi jogo movement ka halor ti de ba kon sin la jude bangin ya kan do mo ya ICM ru ha shwa ya ka to ka ba haus nam
Shua gitu ki haja kakra haja kakenda du ila joy kendo hakapor mini fix ya kami mau match jomi bagi lali ba kendo yi bagi la pi ata iki isu ye ki jing don kam ki jomi bagi la don kam ka ko ga jing yang kani ka pertai menta te hak to ko por ba ila pe ye gitu ila ong ni ba pila punya mat ro ni ki ye padai hak to ko por ki bagi sa isu ye ki dor ba tre jomi ba kun churu ni pin bi ye ko ka te hadian juga to kata kadi kasin bagi koma dah kasih ke baru ila ada tunjuk Henry ba kelaya ke pasal sanksem dah hakaji yang keren di union members di bagi staff dan di orang ila lengkap berpikir ya kapainong joka jintre ke jumi nama apa kumbaya ke partai kelaman kiyo dah new idam kam berpikir ya Henry ni kamyo kena guru ke jumpa dan nakalian union members ni session yo sejam mani fix hino yang kedua bagi setemi yang tu wajibkan. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center